Kahil State People's Democratic Party Hspdp Youth Wing jangka West Kasil District kalayo ban Thymmai Dkhot ban Nongkitkam jangka hak jingelang ka balalong hakalai puwe trik kula lengkon apo Bishop Hall Nongstoin Dkhot ban Nongkitkam ki bala syajit Thymmai jangka Youth Wing ki kuntup yu samla Wellesley lingkoi kum President samla penpiang lengdo Marshallong kum Vice President Thomas James Carbani kum Secretary Stan Lagentiu Paliar Assistant Secretary Jason Obed Dekar Finance Secretary Mark Rembai Organizing Secretary Pian Yolar Assistant Organizing Secretary lembat laingut ke advisor ketau ba Witing Mausor ba Methodius Dekar bar kong Badariti lingdo nonglan ya ka bala yo uruban Pynskhem do Presiden rang ba ka parti ba KP Pangniang ya ka youth wing to West Kasil na pendeng ya umi maflor lemba Presiden Rosibiang ya ka JKT ba West Dkhot ba pungadak pang Pynskhem ketum ka binti pilihan to competition sebagai pilihan sekarang ke kamu ke parti ada parti ini dua man pengai ke dia ke maflor ini kemlang kita ada di kerja